Ma loro soifua whaatalwhatu se whapoponga o talafogo le medio Samoa mo le amatanga le nei vai aso. Momo atu mai Lucia ma Amerika, whaeloe Lucia la tau te taliaina le reiri fofuanga tau le puipuinga le National Security Strategy Forward Trump le ua whaelo atu ia i la tau, ma ua ta ua se fofuanga e o ngatasi ma le vaaia Moscow i lona tūlanga lautele. E tolu i tūlau o lea fuafuanga e peo na whaalauroa e sui mai Amerika, wa whaeloa le PPC e lo tui na i Lucia o se tūlanga o se lamatianga mo Amerika. O lo ta ua le fuafuanga isi vaenga e peo le whaasanga tau watu i isi suinga mai whafu atu o le atunuu o Lucia, o le whaamuta o le anga i atu o se vaenga tele o tangata i le atunuu, ma le te ena o nisi o sa o lo whaeloa ane e atunuu o le atu Europa, ma o lo o te Yesu i Europa i le tūlanga, ma whesiringi ai le taulai o le fuafuanga le nei, i le saoro tonga e whaaleo ai langona, a wala tau whaatusa, wa whaonga mai e Amerika, le fuafuanga lea i le tu ainga ngana o lo o whaonga e le Kremlin. Pei tai wata ua sui mai Rusia o se sitepu lea e ono anga i luma mo la tau, ma lo sila pea i le fuafuanga lea i le nei vai aso. O le talipupuni sa fausia whaatari o le no whanga tau niukiria i Ukraine, o whaingoa le Chernobyl Nuclear Disaster Site, o le o te mawhaiuna whaatino na ngā ruenga, o le whaaputuputu ai o tauta mai malusi anga tau niukiria, ina ua oso whaia e se drone le no whanga i le amatanga le tausanga nei e peo na whaamaria e le International Atomic Energy Agency, le IAEA. I ripotia e le 9 News, tua ia ai Ukraine ia Lucia i le whaale tonu le nei, o na sa whaia la tau o spa inga whaasanga i lea no whanga i le masina o Februari. Te ena le Kremlin ia tua inga, ma ua fautu ina nei e le vaenga malo o whatasi e whea ngai ma le mata i tuina o mata upu tau niukilia, le toe whaia o ni ngā ruenga toe whaale leia i lea no whanga. E taunga tāle whaatupeina o ngā ruenga ma sa fausia, ma le manatu e o i le se lau tausanga se taimi e whaonga ai, peitai o lea ua whaaleanga ina. I initia, ai titi mai pēta o 25 tangata ua ripotia ua maririu, ina ua mūse wharakalapu i initia ua tā ua o lo o au fiai maturisi ia i lato ua maririu. Vai loa le CNN le Minister Pramod Sawant o le awhina mafua mai mea whapapapa o fireworks na whaiei te tonu kalapu i Arbora Village e lata i le vailuanga o le pō i le whaiunga le vaiasto le sto nai. Na tā ua mua e leo na mafua le awhi o se cylinder na pā, ma sa sawa i le awhi peitai i le mai o suenga mua ua whailua i le Minister o mea whapapa na amatai le awhi. O whaeroa le toa sfuru wha o e ua maririu o le au whainga ruenga i lea kalapu ai le mai loa po o whea tunu o tūrisi ia ua wheta ua ina ua maririu wai. E toa whitu isi o roa tong whitiene ua mana waina le asu mai le mū a ua pu e leo ali i pule e toa wha mai lea kalapu ma o mori maua tangata na iai na matua i wha atumuria le kalapu ma pe ama le toa se lau sa i lunga o le dance floor i le temina tupu ai le wha lawe. O lo wha ngā solo i le sosu e suenga i le nei mata upu. O le marianga ra Pasifika e whaatitau i so tanga wawala lata i mata upu tau ta mau ainga ma whiwhaata inga le Pacer Plus Agreement o le ato e whaafau mo le isi di matau sanga. Ripotia le reitio whaamaro ni usira ua whaia lea whaaiunga i le mai o le whonutanga na whaia a Minstai le atu Solomona i le whaaiunga o le vai astaruai. Marianga le wa ato ai fo i le tausanga nei, le rima tausanga e wha mautu wai o la tausui e to spulu, ia wha e titia la fonga wha o popo tatongi i lunga o oloa po tariffs, whaia ta pula ai tūlanga tau wha tawa inga mo le isi 20 tausanga, ma ia wha mautu o lo le leile tūlanga o inivesi, ma ia Australia ma New Zealand. O whaeloa o toi whaopopo atu e New Zealand ma Australia le isi 20 miliona tā la Amerika i le marienga mā tere lava mo le langolango i inivesi mai whafo i ngā ioinga whapisi nisi. E manatu le sui o New Zealand le whonutanga le nei, le minister mta uptau tupe Scott Simpson o se mele rei tele le o whaia. E le o au fia atunu e pe o Papua New Guinea mawhiti i le nei marienga. Ma le tala muli ua mawali poti mai le Radio New Zealand e whaatitau i si māsanga tama mai Papua New Guinea pe o na ripoti atu le vai astaruai ua mai a neila la tautonga i Australia e fitu i tū lana whaia i peitai e na o le tōtasi o lo manuia.
ua lua masina le matutua o le masanga sa whaawaweane i le whare mai o tamaiti i sini mo le whaia i o tong pitinga ma ua wha maonia le so upu mai le ainga o Sawang lea o lo ua wha soro manuia pei tai ua mariu lava si o nouso Tom. Pai mai le ainga e ui le tala wha noa e fia e wha ilua e ui ua nao le toa tasi o lo o manuia a o lo ia tau a veina uma i la ua masi o nouso. Tala ia le Radio Samoa mo le nei fo yaso manuia ngā ruenga o le nei wa yaso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le wa yaso. Tātou te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa ila Samoa, Matalasi. Ola olelea, fa solo. Poia o na paolo Lona sami i la pe
sulungia ele masina Bifa apefea Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se mamori atu ai Samoa, Patalasi. Angi mai se matangi, e memoria tuai. No, lo aina Samoa, Patalasi. Angi mai se matangi, e memoria tuai. Samoa.
Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuku o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Rangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Rangi mai se matangi Te momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi O te whiwhio lava e toi whaatalofa, mawha lofa I a te oi le nganga whiwhio tele, ia ma le nganga whaaloalo. Ona o le nei fo I awa noa, ua mawhai o le tātou lau lua whesila whai ai. Ia ma toi whiloa I fo I le amatanga o le nei vai aso, le asonga fua, aso valu o le masina munibuni o le nei tausanga o te sema lua a lua se fulu ma le lima. Paftai le tua, I awa noa le lei, e mai se fo I. O lana pule whaasuifua I le paia maua lunga. O le lo Samoa lo alala ma papa au. E le so se tafa o le lalolangi. So se atunu ai moise le dei atunu o New Zealand. Wa avea mo tātou a inga lona lua. Sa ofa la le lei le tua ma loa fua I lao ua maua. O lau alofa. Ia ua whaatusa lava lea. O se tau e lele ma le lau wha. I lau wanga le lei. Ia mai se foi. Ua au whanga poto, e pe o le upu, I le ingoa ipu, ale a inga, le ala I sala noa. Pawhita I le tua, ia wanoa le lei, ia mai se foi o le ola ma le malosi. I le atunu, ia ma le au una nei, o tātou toi wheloa, ia I lumba o le nu, ua le o tu o le nu. Wheloa I foi I pu e o manu, ai le o pu e o mala. O lea, o lo anga le lei le tua ma utali tonu. Po fea le tafo le lalulangi. O lo o mafuta ma iai. Ia, whaftai I le hawa no le lei. Ua mawhai ai o le tātou toiva so ta I foi. Ua tuatu ia le nava yaso ma ona futia. Ia, mai se foi le aso ananafi le sapati pa ia. Sa tali ai foi pui o malu tapua I ma malu tatalo. Ai ulu fale le whanau o le tua. Ia, whaamalo fo I le upu fola I le au whai ngā ruenga tutofi. Le a inga sa le vi ma le pai sida o le ngā ruenga. Ia, whaatalofa ma le nganga whaaloalo. Le a tau savea le ulua I li I pesta ta ma le langi se yuli. Molitalo L. Harrington to manuvao le vea. Ia, au una masani pe a tātou whi loa I yaso le vai yaso. Se io o lava fo I le tano ava I le aso tonai, ia o le so o le whaapoponga. O le pora kalabe o le Gagaifo Faiva o Samoa. O Faiva o le ngā teifale o Faiva fo I, o le vate tea. Ia maise, o Faiva o le tua sivi ma le tua vao. Ia o ia neia tunu o papalangi o tātou nopia I ai. Ia o Faiva na e usu le ofisa, e usu le whalenga ruenga. Ia po fea lava, ia ngā I ai. Ia whamalo ia te oi o tiuta ma Faiva masani ua totofi ai. Alofa le tāpua I maota malawa. Pata alofa ma whaatulou I pa ia masani o le vānu nofo o Samoa. Ia ona tulanga whalupe, ia ai maise lava fo I le tāwhatolu. O le pa ia malu whaale malo, pa ia fo I malu whaale anganuu. Ia ai matu o le tuu ia te utou leo whainga ruenga tutofi le tua I whata whaitau langa e fia. Malo le on sai, malo le pale. Wha malo le folau, malo foi le whato toa ma le tau atai. I o tau Faiva masani o Faiva manei o Faiva o tutofi ia I le atunu. Ia le tama ma le teine. Le tama matua ma le tina matua. Le lo Samoa.
i whaamurianga ua whaala e ai, ia ma ua whaamanuia i nai, ia ma whaau i nai le toa tele, a wā e le tutusa umata leni mga ruenga, o whaamurianga na mai le tua. Ia, o le whawhitaile la i le lofa maleanga leo le tua i loutou soifua ngalue, le soifua tautua ma le soifua au aunda. Whatalofa fo i whapitoa i nai ta mamtina mātua le tunu i mauta malawa. Whapena fo i whale o tangata mātua, mauta ngā singase, o loo whaatau o tolia ai. Ngā lole ono sai ti ngā mawhinga tau le soifua nei. Ina ua pula pula la ngoto fo i le soifua, sau fo i le soifua matua, ma au mai fo i ona ti ngā mawhinga tau ma mawhitianga. Ai o le tali tonunga, pipi i pēr i le atua. Ioe, la fua i ti ngā mawhale tonu i lumo le atua, o ia na te wha so mai, mai pa i atu, ona a au wha mawhana whana ma a au wha malolo, i so se ti ngā awa, o ia o le fo mai o fo mai. O ia pule i meo ti mea ti ngā pule i mea manuia ma mea e file mu, ma tafi e sea ai, ia le langona ti ngā, i le soifua matua ma ngā sengase, le whaleefu ma purusi o tau whanga, ma le tau lia o le ua, o le unga o le whala, i lau tau soifua matua. Talo whae, whatalo whatu, a lo le soifua manuia whaftai fo i te talo, e awhea tu lava le a tau severa, ia ma whatalofa ma ofa lofa i a te outu uma, na i o ta mam tina mātutua o le atunu. Ia, whaboe sa manuia le nā, whai unga le vai aso i pe o le iai ia le tūlanga o sauninga, le upu fola fola, a le au whai ngā ruenga, malo longa ma le sailinga malosi, nisi fo i o tangata ma i tu malo, ia whapea fo i awhio anga ma e kalesia, sa langona i nai le leo i ramba, ia ona o pe au wha atuai ia i lātou sa pele i le loto maleanganga. Ua wala au ma wha manawa i le tua a lātou ngā ruenga. Ua whemboe ai le whai ngā malanga a o tūla lata i le kirisi masi ma le tausanga fau. Ia, le ngata i lea. O mea o le ngasu ma le tele o le ngau ngau sā o lo tupu i tono le tātou tanu i Samoa. Ia e tātou tau ma whai lawa e whatoa toa fo i lele. Ma whai maru fo i lele le mea ua tūla i mai. Ma tātou ono sai e whaatalitali po ai unga o whaamsinonga o le a au mai. Nā amata mai lawa i whaamsinonga si o mai lawa le nei teimi o tātou sulu whai pēra. E le a au malosi o le whaamsinonga e pui puia le tūla whono au tū ma upu whawai o le atunu E mau aiso tātou while mo. Whai unga o parota. Ioi. E le ma whai lava. Ela no fia ata. E tūlanga e se lava le nei atunu mai atunu umo le lalulang. E o le atu Pasifika i tonga mawhiti e le kai kukusa langa ke mo kalasi malana tūla whono. Mawhi nau ngā tangata e tusa ma Samoa. E whai ai lava pe o le timu tō fo i lele. E alu umala ia lea o le savili ma le malosi o le timunga. Ai mā ulu pēr. E mā ulu pēr. E le motu. E whai ai lava. E susu ai lava. E me tamatua i e susu pala ai lava. I le umile na e alu le tolu aso. Wha aso. 5 au 5 po. O mā ulu lava. Ma timu pea. Ele aise lao. Ia e ui o lea tātou te whātutu o le whaamsinonga. Tātou te whātutu o le amio tonu. Ia ma tātou tāpua i fo ima whautua ina le tangata o lo o mafua ina inea. Sore, se so ia o lava ia le na. Ai le mawhaia. Ia, sa oi upo le pese vole le tali, vole Josh. Tātofi, Awhai o lea. La upele ua lava le nā. Ia le nā. Whamoe, o lo manuia le taunu mai. Asi singa fo i o tātou ainga mai Samoa, mai si atunu o lalangi.
Australia, Hawaii, ma Amerika, le atu Asia, whapea fo'i ia le atu Europa. Malanga mai fo'i Asia a inga. Ia, whapea fo'i tau songa, ia o woma e masani. I le taimi fia o le kelisimas. Ia whapea nā fo'i. Ia male tau sanga fau o lo wha malu mai. A vea ia kako fia wha lei i la kelisimas i male tau sanga fau wa. E masani no whaia le tala lea i le tele o ainga. Sa whapea nā fo'i le mātou o ainga. Aia walu uma atu fo'i lisi au ngātou planga. Mātou tūla i mai mātou le foe e tau wha foe ia le ainga. Ia le fo'i e isuinga. Awa, o le tele o ainga. E whai le asu kilisi masi māso fusu. Ia a umala ia lea. O na wha le leile i le tausanga fau se tōna i e whai. Ma wai le wha mangaloai. Ia ai tā ape lava foi. I se isi foi fusu anga ki le lava. Ia o na vātua i ale o le whangatia. Whapese se, it hits home because that's reality. Se ia o foi le skilisi masi. Whātua ato e whāle lei ma tau ma whai e teu le vānu nofo lea. Ia ai le pō pēr se no one i umi. O na tuu whātiu tāla loa whapena ni whaanoa noanga mani mawhitianga e le whetau i ai i le nei tau sanga atoa. Aisea, le anga tātou te wheiloa i ulu ngafa mai ua ngafa. Tātou te wheiloa i ona o lea. Whetalo i o tātou a ingo ona o so tanga. O le tūlanga le nā, o whaalawe lave tūla i mai. E le tū wha maunga stak, se tangata e tō tas. Yo, e apa i lona ainga. Yo, e le se tala le nā. O le palangi, o le tupe. Yo, a o le Samoa. E te ua na tupe ma whawhainga alwenga i tono lona ainga atula i mai le whawhita auli i a te oe. E o mai lau ainga. O lau whale tupe le nā. Ia, tau ma whai ia sui se ala fua o le nei tau sanga. E le a o ia e la au puata ma whainga. Ai ua o masani. Au te māla malama. O le matai tau si ainga, o le matai whai upu, o le matai e whai aton mo le ainga le nei, ma wa ai i mea i e tutupu mai. E tau o na whai e se whātua whala inga. A whai lai au ngā i a tea umaro au ainga. E o tal tonu whai, e whai o le whaata oto atu i nā. E wha so ani whai. Ia, te oe ia ma le wha whai nā, o lo ainga autotele. Ma ta ngata loto malolosi. Winga pa e le fia to ilalo. Ia le upu a le istangata, O le whala wela vele nā, o le mele utula i mai nei. O le mele wha sau siti. Ai tō sila fia le leile pola inga fauna mai le li whaola Jesu Keriso. Ina wa umona wha lata o ia e le kama o yuta. O le ale tala. O le pola inga fauna nei, this is a new covenant and commandment that I give you and I bring to you. Love one another. Yalofo le tasi, whapale le tasi. Ina ia I loa ai ele lalolangi o atoa o uso o tau. Ia mare ubulbuli le li whaola o le ia fio le langi. Ia o tau whealofan. Al whalawe lavela. E iei tangata e mana na o ina ia tausi le file mō, ma whapena o na whaatupu le whealofani, ma le alofa I le wā. Ai e istangat, e matua pongi sā, e lea a fia le upu lea I tutonu o lana whaatua whala inga. This word, love and being kindness, is not in this fellow's equation. E ri tonu I le whalanga mai ara kama le Yanda pawala nao le mea tula I mai ai. The only way to solve selfishness and greediness and thinking about yourself alone without the love to be shared among others is to what? Kau ma whai pia, koe alofa ma koe whapale ma tausi le vale lei ma le whaalwhaninga. Whatalofala I a te oe, pe a whaifo I olo o wheiloa I le loi matabalingi ma le loi whonga pa u.
whaanoanoanga ma mawhitianga ona o le malanga le maliu maleoti. Mori atu whamaisenga ma whamawhanwhananga I loto maanganga o tātou ainga o wō mai masari e kalesia nuu awhio anga ma whaalaputonga ia mai tu malo. O whele tafo le atu nuu ia o lo o tatala I whaile langi o lea ta mali I mo lea whale o polu o lea ta maa ma lea tina ia o mo onga le lei nā ma langona fo I o le lofa mori atu ai wha mai senga ia ma wha ma whanawhananga I le lo le tātou o tunu. Whatalofa pitoa iuso matua whawhine womba e masani o paanga tōtino o le si ufonga o Samoa ia e maise lava fo I le Gagaifo Faiva ia ma savea ma le tāno awa I le asto nai e te maua I le sao whawhitai te le atu asto nai na se ima vai atu nei ia nā fo utou sila iai Walata le lua se fulu wafe mun tupu le ngata le YouTube channel ia e whapena fo le tātou Facebook page le lalo langi o tangata nā tō te tau muli ma tuli au pūpea o amata upu ia sa malama I le ri leo le atau sa vea o se ao ngā mo le atunu ia tau tōtu yo o tafa le lei whao ngā ale le lei whatawhea inu uelintanga to o whio lai. Whatalo whailunga le tātou Facebook page, ia leo mō mea fu le tō tele ma sandi ai. Le sunga ia Tali McFowle, alo li le soifu maduia o Ailua Samu. Talo whalava ma lo le soifu maduia whaftai le mafuta mai. Si Ivale Pasesa, watching you from Long Beach, California. Talo Faiva, alo le soifu maduia. O le teimile nei, wa mata on to ulu le kiona I le tele o vaenga ese o le malo tele o Amerika ma o atu inai Alaska. Ia maisi atu nuu o le atu Europa. This is the winter season and the white Christmas. Ne usu ele pese voilele. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Yelena represina e masani ila o Amerika wa te mile to ulu kiona mama tua I malulu ia ma ai sa fo I le tele o stete ina ua o mai le tau malulu le taimile nei e matua a fiu ai Santa Claus well taimile tau na fala I titi le tino o Santa Claus ina e mwhai wa asau ia Santa Claus ele tu I mele whai toa tala tu na awa so ia wha mai e lele mai lunga le chimney asau la Santa Claus e whai te leo le no o Santa Claus mal te leo lon manawa vai mai re tinu ele ofi mai lunga le mele el watu ai le asu o le afi le tutu I lalo I e wha mawhana whana ia tutonu o le sitting room o whanongolongo mai la o tau Santa I o le ngai fo I e momoli mea lo fo ole o le kilisi mas ia le leipe a lusi la ititi o pona wha I o le tele o le manawa o Santa Claus ia o le mafia fia fo I ofo o Santa Claus o le na winga le tō tele o Santa Claus e apiritia mai lunga le ala asu fo I lea e kari ye mai ala wanga o Miti Soli talo falava watching you from Palmdale, California. O Feula Motufau talo falava Nes Tala fa mai kai mai lo sei o sei ai o fa kuia le sei o malta por kalame ta ele to le pai ali I pele talo falava va lo le sei fomria tofa boers ia malo nei le mamalu le tunu e anga I mai ile nei tau sanga atoa o Sameme Loa, talofa Sameme Loa, watching you from Kalihi in Honolulu. Aloha to you and also to my dear friend, Reverend Elder Tine Tali Ngafa, ya male faletua ya moeava. Talofa lava male whanau pele, le no whaalo male ai ngāli I maise, le pulenga ale e whakasa I Hawaii,
i nai kalihi ia ma Honolulu. A talo fatu malo le soifua manuia ia aile ngatela o tātou ainga umalava i le motu o whaafiafianga i Hawaii. Talo fa Fortino, Josefa, malo le soifua manuia, a mwibolo manuia fo le tātou tamā le fianga ia masoe ia matui maupulunga. Saulotonga o Paki Pio, talo falava, tau ilili, tau talo failo oso. Tau sili, tuai malo, talo fa stau, malo le on sai foi i maftianga foi o le tino, le nei vai taimi, Hunter Falefata Scanlan, malo le soifua manuia, e Samoas. Talo falava li, malo le soifua manuia. O le sunga ya e sau, va per foi i Felila, talo for Felila, malo le soifua manuia. We are watching you from Sydney, Australia. Ia, ene ngate leo le uso ea lui kunwa yu. Ia male au whainga ruenga malava. Ale Teagle Chicken, TikTok Teagle. Ele ta mo feti a whapea fōi ale tua whine ia Linda. Ale ta maitai o lotoi ia male toa tele. O pa anga ale si ufongo o Samoa. Ia e mase fōi le ngā ngai fō Faiva. Male ta no awa i lea fōi whale whainga ruenga. Solo Plastics in Rosebank Road. Ya, maloli le soifu manuia ma le tō tele o i lato o lo ngālu due ai i nā. Le uso ia Felice, ya, pia fo i le fionga ato le foa. Papali i ngatoloai, la uli ngatoloai, ta alo falava maloli le soifu manuia ma uto uma lo ngālu due i nā. O tuifou, ta alo fa tuifou, ta alo fa tu malole soifua manuia, o le tamaitai o Mariah Coretti, ta alofa lava sala, Michael Tualunga, malo le soifua manuia, tufal tātou porkalame, telembe maalie, olo u ata le po na po. I le poro kiki le toi ino tui le epa. Ua whaatala noa nei fo e leo ngari, i fo le tau fie i Samoa, ono le, malo si o le tau whaaleanga ma le ngutupua. Watala no me la tu le pa. Ele malanga la uli ma le fionga. Ele au le malo ma le masiofo ia fa pe fo le fionga le pa le ma le fong ftalai. Ma le fale tua. Le na malanga tu nei. Ele vala au lia. O le tatala ina o le motafono o le pa le mene. Ale malo o tuile manua i Amerika Samoa. Nama tua i loa mamawa tua i ina. Le sa i o le to ina. E le matua le fia. Ina ua le vala aulia ina o ia. E te tau o na alu le malanga lea. Manisi o le hero pipi. Ma le leiloa, o la fo i ta whawhau masu e tupe i tutuila le teibile na. O le nelo ke akai. E rawa o ngā tangi ai. Se tangata matua i le ai ma se loto whawhitai. Had showed no appreciation of what Lauli and the cabinet and fast government had done for him. The reconsideration and the kind courtesy shown by those who traveled to American Samoa, Tuila and Manua. Lientau nu mailoa. Vailoi Lauli ala fo. O tule e pama le fionga le sao whapito, momoli le iai ia tau mafa, momoli fo iai ma la teu tus. E tau sebe, momoli e tuaili a nganga whaftai le la tapuai. Ai, akalo mkule e pama whai mai, vai. Le au a tau sau e su e so na lanu, Ile sau a mai nei mea, Ia, o tele i mana o haile tūlanga lea, Lea ngā, o le malanga lea nalu, sa ta tau ona whasoa mai mātou te oa, malesi mea. E leo se malanga le fast, o le malanga le malo, mai le fono whaitu la fono, i le fono whaitu la fono, o le malo i le malo, a le ua mai, o ai kipi a. I was laughing so hard last night, I nearly fell off my chair.
Au te le itala i tala tu le pa ai o te ata ona ole matua I mali e pe atango e fele wa I polo kiki al toina. Te se aka. Talo si o whaafonga mai. Yo, wa au te lolava. E li te tei misi a tu le pa. E fia whaalongo fo I ale ato sa vea e mauai fo I masana me ao ngā. Ma se me e ata e ai. Yalo whe mai. Mai la ia lea kufa mai ngai mea. Na toi saula ia leo la uli alu ilunga le. O le social media ma alu ilunga I lana Polkalamelo TV. Wha lawi loa ia Samoa. O le mea lea na whai mai moa. O le mea lea na whai mo le sa whapito. O le mea lea ua ave o le vaianga le Samoa Victim Support. Ave isi wha alapu putonga tu ma onti fo lea. O non-charitable trust. Mai, ia lai, boli mau tusi. Le mwhaina e sau, tufa ni mea na e sau la ia ili le pū ma whai loa. E le tau nai loa e lima tau nga vale, le mea lai whai lima tau mtau. Ia po lima tau mtau fo, le mea whai lima tau nga vale. O le mea tolu a lea, o leo sau su e sana lano. E ufi e le mea. Ala e mea nana umatua ia u ata lili ai e le pō na pō. Ai whai atua, ai tali mele un ngali I leo sa I ama mai mo I le lei, sa o le lei I oe. Mo, klusa lai wha mo I. Ia wha mai lo ma tala tu lepo. Ia, o lai wa na o la uli ma te wha le lei, o wha atu e le lei. O le mea taun whai, taun ta wha le lei. Le leo alto I nau te ata I te le pei o tala le mātou tamā. O le mātou tamā. O le mātou a polo kiki a ngata I polo kiki. Ata le loa mai fo ia I mātou o lan whanau. E ata mali e ama whai ana tala. O le mea lai le mawhau o le mātou tamā. Mātou te le o mate ia ina le tupua le tō ina lai whai. Ai se tu upea se I whai pēr sia la nio, whai pēr, ma whai. Ia ona e catch up atu ula ia le me awa ese le fola e me I e ia le toina. Ia nala, whai mai lo maltala tu le. Ia o whatu iai. Ia o se mea le lei, le taun ta wha le lei. A le mea mua o te mana o ia te oe, e taun whai. O whatu la uli, tu ulo tala pelo. Tu ulo tau wha avalea. E vai tulo tau whaawalea, kulo pelo. Nga e a makama e kula I mai o e kala pelo, ma e pelo. Tu ia ma e tau whaawalea. Ale e whai ai o mo te mile nei. E whai mai kala ni urungari, I ngāre le kawhi e Samoa. Mai sa o le lei, moni le lei o e tu sa o lae e wha sa o ia tu le pa. E pe pelo la auli, e tau whaawalea la auli. Me lana lena ufoi atu ai fo I le whaarongo mai a. Ale whamsinonga whapea fo I leo. E toi kakao e ngisi morianga. E te tau na iai ia bail variation conditions on their bail. Ole mea sa, ole mea lana leo te whātua nei. Tu sa la wale whai mea ni la tala māta ngā fo. Lele whaalea ngā I te ta I bole. Ole e wha sao ma wha moni I o e lango ina. Le tau whaaleanga o tule epa, ma upu o tule epa. Mai moni le lei, sa o le lei, ioe. Ale hinga la tala. A mawhau le lei ai. They are still in contempt of the bail conditions. O lai agree iai, ioe ma wha sao iai, ma wha moni ioe. E whoringa mai ai, o lai la te lango ina. Mea ia e la umai le to ino tu le epa. O la e whai e la uli. Tawa la na to sila ia I bail conditions o le ngari I lea. Ia po le tau fia le lei loa la pulkalame. Ia wa ale iai e tu le epa. Po o le ala. Po o whanutoi. Po I la tau wani e to tolu e o mai I lunga I. Lea e involve fo I le case le pe o le to tolu ale. Ai mai se ala to lua le o le ala matu le po.
Wa vea ma me malie fo le ia tea. Wa le o toi tā ua tele lo ma fau. Ai o te atape o ni mea ni tamiti fo I. A fai wa lunga la lo I o mai. Wa tala noa ma fe mai ia. Heu I o lea. Lea lava mātou te sulu al whamsinonga. Lea ia sesi tali e tauno o iai. O le whamsinonga la. Ia le umia pe tolu minute, 5 minute, ai to e lau fo le piu o le whamsinonga. Lau le wha le tonu o la tau whai unga o wha masino ma me whapena. A lea wha mai, lea o mātou ai o le whamsinonga sa ili lea miuton. How can you do that? When you have a contempt of court calling out the judges, and then you say that you rely on the courts and the judiciary to give you what you want. Ata e volere. O toi mafo e le saunoanga volere la auri le na fai. Pe mai. Se o uia. O te leto e amana ia po lea se tala e fai atu iai. Pe po pole fo iai I le pola e motu mai tua. O le polo sisi lea ua ngalo o na apo ma sisi lunga. O le po, kua I pēr sa o ele malu o le saviri kukongu. Au te loi. Alai ata tu le e pa ma soi ma whapeva ai. Wa maua o mai le ata o sa vea, mi milo, ma wha winga sa o a, I alana polo kiki le fai. Awalana I tātou whitai. Ia pe sa I e fo istangata. And we can always turn this negativity into positive reinforcement and make it a laughing stock out of it. Wai e ti ngai fo le ulu mara ma fau la tōia. Ai no fo nei mai tilo e mai ata mai whapera. Wow. E tele isi tu te tango fe fulu sa I wingo tala ma saunoanga. Ona maali la ia lea. I le whaafafonga atangat. O le tō ina, e whai mea mari. E whai mea mari e. E whai polo kiki leanga. Tō e whai polo kiki mari e vo lea. I le tali e atangat. Ma le malama lo tangata wai le masani e tangata I talara o le tō ina. Ia o lo le taimi o fusuanga. Wa fa malo le atali ya le alo le tunu u ya jai o petaya ya fa pena fo se ngona I le nei vai tau le fo I lo leo e fai ma fonga tau mo moli o le totele o le malo le tunu a me se fo I o mato uso ma I la tau o le malo o Samoa sa fai le talunga le nei o le fai pele po le fusu ya fa matala lola ile ia e manatua lelei. O le tamao le a fionga le li pare mia. O se tasi leo siampini matautia sa longo au na tala ile I Samoa fa perfo I le atu Pasifika, New Zealand ma Australia. Auto sila I le tua a lea lawi loa I Samoa I lona vaitau. O le sunga a Fossi Schmidt. Le tua ao le fionga le li parmi. E le lei foi li mol parmi. So stangata tupunga me stangata fusu e le lei foi ona lima. Ya o I foi matango sulu me fai pele alo na fusi fa le lei. Pa ole me I ka e se makoze si pe ale le lei on de fai ni me malu fo le lei luma. Vai bem na coisa. O que le ole au le lava va e pa ui. E na coisa. Ale o te fai atu. Ele ai se Pasifika I le malama. Ile tama ma le tua a sa longo a I tala o Samoa I nei meo fai pele ma le meo le fusu. Simpini le na o Samoa I le heavyweight ma le super heavy. Simpini le atu Pasifika. Sa fo I fato I lalo le tele fo I o heavyweight sa a New Zealand ma Australia. E fa ingoa Fossi the Samoan
Poma. Yo, o le pomu. E whatustusa i ei lima walanga e te lele tino o le tama. I lona tupu ai. I le malo losi, e la vea e le savili o le aluako le to ipo le aluako le soa se lima, e te la vea ai. E te la vea i na ngaunu au vae po le afu. Se fulu a le vala au, fo le counter lofali, ma le faitau lofali. O la lava ke makapongi e te le lopo fea o ngā langi le te ta oto mai moe fuai wai ko ia i se popo. Ewa penale mea na o iai le li le o Chinkara. Mai sia mani, ne sia mpini fo i sia mani. Mai si fo i fusi. O e sa umbi e le po ane po. Ia, ai matau tia. Ia, le alala le na wa iei fo i ia whelafo inga i tono al mauta whanu ma le pale mene. Ewa penafo i sa unoanga sa fo i e pelota i wau fosi i la wadi i e fiu la vale i tono al mauta. Ai vale i mbai. Awa... ai la vea e le mele e lu ia i talale ale toina ia ai o hanga fata mali ina o suanga fata mali ina ia no famelole o fos ia le leila vai vale mai ma fata tali le temita te fetau i fafo le avale fa ia ali fa pule ole mot ia sola inale e sola e nā lesi fai pule lenga fiu la vale mai ma leo kele ma e mai ongor ko kele o kangaka I kongo le mauka. Those are wonderful memories of those people that actually represented Samoa and the Pacific and in Australasia and the Pacific region because of boxing as a sports. Ia, na tau la mua e fo I Samoa e musele ta mama le fionga e le li I pale mia. Ia, e le ngata fo le na, o le si fo I pomu te tele lava, fosi number 2, fosi Schmidt, le si fo I uso la titi ane. Ia, o fai I langi fo le fo longa le na fo I uso. Ia, ma le to tele o le au ainga le o le au simiti, o le au lavea, o le ta longa le e fa mi melo tele iai. Ia, ai whaftai I le sao sa whai I le nawa I tau ma le tele o tausanga ai mai se o leo apo mai ia ma wha wau pea e isi alo matama whanau o lea tunu ua pea na iai le lupe wha lele a Samoa ia tunu ui fafo ma le Pasifika, Australia, New Zealand, Amerika ma le lalulangi le sunga ia Jai Opatea. Congratulations to you my brother. Well done, and also well planned. Ile po na po, mana ia lana ala fusu, mana ia foi lona toe te I mai le tamilusanga lona tolu na ua mai, le tamilusanga lona lua. Na sa pei fo lele, e sa tau oli e tau, wa ai po le ala fusu, alo fusu mai le siamani. Chinkara, ia, o lo le tamilusanga tolu, fa, lima, se yo o lava ina ia na tau fia le tamilusanga lona mana. O a matua mana malama lelei, I ai siali. E whapena fo I vaiteimi o mātou whaia lea talo. Whamai le tala al mātou ta mā ia I mātou. E whaitai. O oe le tuli manu lea. O oe le ta mā. O lau panga le tu mai o le tuli manu mumu. O lau atali I wale usiustai I lau whatanunga ma lau upu na whai I ai. Le mea le la langa mai tonu I ma whatu mau le mātou ta mā I lauloto. O le ita. O le wa tu oe I se vai o oe o le ta mā. O le tangata le tu mai o lau atali I o le matua le mingao, le whaaloalo, le usiustai I lau whaatanunga na whai I ai an lela. La lan mele la whai. O le a fasi masasa lo le tamā I alo nātali. E tā lo le longo. E tā lo le longo. Ia na vai lola I ero wal watu lo mal tamā. E matua fue wha le leilo nātali. E umai ina e pongi sa ia mamaka pongi ina le tuli manu le na. Nā te le loa. Le mea na tupu I a te ia. Wa fasi il tamā, wa sasa il tamā, wa whaali il tamā.
Ilele usiustai. Look at the metaphoric comparison of how these things can be turned into a powerful tool of even deciding that determines the fate of your son standing at the red corner. Ia ora sa ila ia ma e fai titi ni te ua pei o le atari ua ita i aile te ma ua te tau loa on fue lo ma oe ia le nā tala mali le nā tātou te amata i foi i na ua toi tasi le minute ia ona tā loa leo le tu lai lima na tātou ua sa ili ia tātou tala ia pe ona tāpena mai e le tātou sui e le stete o New South Wales, Sydney au se talia, le tamaitai le whaletua, ia Miriama po mare alana toa, ia awafo ile nofasi la fia le atunu, meo au lo o tutupu ai. Ina ua tātono le tūlai lima, ia ma le toi whaasalawina mō le teimi muli muli, i le neifo i aso ngafua. Ma lora soifua whaatal whātu se whapoponga o talafonga le Radio Samoa mo le amatanga le nei wā yaso. Mo atu mai Lucia ma Amerika, whaeloe Lucia la tau te talieina le reire fōwhanga tau le puipuinga le National Security Strategy Forward Trump le ua whaelo atu ia i la tau, ma ua tā ua se fōwhanga e o ngatasi ma le whaia Moscow i lona tūlanga lau tele. E tolu i tū lau le fuafuanga e peona whaalauroa e sui mai Amerika, wa whaeloa le PPC e lo tui na i Lucia o se tūlanga o se lamatianga mo Amerika. O lo tā ua le fuafuanga isi vaenga e peo le whaasanga tā watu i isi suinga mai whafo atu le atunuu o Lucia, o le whaamuta o le anga i atu se vaenga tele o tangata i le atunuu, ma le te ena o nisi o sa o lo whaeloa ane e atunuu o le atu Europa, ma o lo o te te Iesu i Europa i le tūlanga, ma whasiringi ai le taulai o le fuafuanga le nei, i le saoro tonga e whaaleo ai la ngona, a wala tau whaatusa, wa whaonga mai e Amerika, le fuafuanga lea i le tu ainga ngana o lo o whaonga e le Kremlin. Pei tai wata ua sui mai Lucia o se sitepu lea e ono anga i luma mo la tau, ma lo sila pea i le fuafuanga lea i le nei wā yaso. O le talipupuni sa fausia whaatari o le nofuanga tau niukiria i Ukraine, o whaingoa le Chernobyl Nuclear Disaster Site, o le o te mawhaiuna whaatino na ngā ruenga, o le whaaputuputu ai o tauta mai malusi anga tau niukiria, ina uoso whaia e se drone le nofuanga i le amatanga le tausanga nei e peona whaamaria, le International Atomic Energy Agency, le IAEA. I ripotia le 9 News, tua ia ai Ukraine ia Lucia i le whaale tonu le nei, o na sa whaia la te waspa inga whaasanga i lea no whanga i le masina o Februari. Te ena le Kremlin ia tua inga, ma wa fautuina nei e le vaenga malo o whaatasi e whea ngai ma le mata i tuina o mata uputau niukilia, le toe whaia o ni ngā ruenga toe whaale leia i lea no whanga. E taunga tāle whaatupeina o ngā ruenga ma sa pausia, ma le manatu e o i le se lautau sanga se taimi e whaonga ai, peitai o lea ua whaaleanga ina. I initia, ai titi mai pēta o 25 tangata ua ripotia ua maririu, ina ua mūse wharakalapu i initia ua tā ua o lo o au fiai maturisi ia i lato ua maririu. Whaeloa le CNN le Minister Pramod Sawant o le awhina mafua mai mea whapapapa o fireworks na whaiei te tonu le kalapu i Arbora Village e lata i le vailuanga o le pō i le whaiunga le vaiasto le sto nai. Na tā ua mua e leo na mafua le awhi o se cylinder na pā, ma sa sawa i le awhi peitai i le mai o suenga mua ua whaeloa i le Minister o mea whapapapa na amatai le awhi. O whaeroa o le to sfulwha o e ua maririu o le au whainga ruenga i lea kalapu, ai le mai loa po o whea tunu o tūrisi ia ua whita ua ina ua maririu wai. E to o fitu isi o ro tongwhitiene ua mana waina le asu mai le mū, a ua pu e leo ali i pule e to o wha mai lea kalapu, ma o mori maua tangata na iai, na matua i whaatumuria le kalapu, ma pe ama le to o se lau sa i lunga o le dance floor i le temina tupu ai le whaalavelave, o lo whanga solo i le sosu e suenga i le nei mata upu.
O le marianga ra Pasifika e whaatitau I so tanga wawala lata I mta upu tau ta mau ainga ma whiwhaata wa inga le Pacer Plus Agreement o le ato e whaafou mo le isi di matausanga. Ripatia le te ofa mamalo New Zealand ua whaia lea whaaiunga I le mai o le whonutanga na whaia Minstai le atu Solomona I le whaaiunga o le vai Astarwai. Marianga le wa ato ai fo I le tausanga nei, le rima tausanga e wha mautu wai o la tau sui e to spulu, ia wha e titia la fonga wha popo tatongi I lunga o oloa po tariffs, whaia ta pula ai tūlanga tau wha tawa inga mo le isi dua sa pulu tausanga, ma ia wha mautu o lo le leile tūlanga o Inivesi, ma ia Australia ma New Zealand. O whaeloa o toi whaopopo atu e New Zealand ma Australia le isi 2 miliona tā la Amerika I le marienga mātere lava mo le langolango I Inivesi mai whafo I ngā yoinga whaapisinisi. E manatu le sui o New Zealand le whonutanga le nei, le minister o mta uptau tupe Scott Simpson o se mele rei tele le o whaia. E le o au fia atunu e pe o Papua New Guinea mawhiti I le nei marienga. Ma le tala muli ua mawali poti mai le Radio New Zealand e whaatitau I si māsanga tama mai Papua New Guinea pe ona ripoti atu le vai Astarwai ua mai aneila la tautonga I Australia e fitu I tūlana whaia I peitai e nao le tuatasi o lo manuia. Ua lua māsina le mātutua o le māsanga sa whaamawe ane I le whalemai o tamaiti I sini mo le whaia I o tonga putinga ma ua whaamaunia le so upu mai le ainga o Sawang le o lo ua whaasoro manuia peitai ua mariu lava si o nauso Tom. Whai mai le ainga e ui le tala whaanonoa a fia e whailua e ui ua nao le tuatasi o lo o manuia a o lo ia tau a veina uma I la ua masio nauso. Tala ia le Radio Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā ruenga o le nei wa iaso. I motu o le Pasifika Ma o tu lima tahi pea Te ngata mo la toina E ese tu mana Whaalia e tanata Samoa e sili lava o I motu uma o le nei masa Mana mawhaina te fo ini tu o ina Sama ilau tu malau masani Le fa'alo alo pea Malofa iso o se tasi Tau saafia o I motu malava o le lalolani Se tupe alohaina E tangi ko lava o sama I fua o nai o hima Samoa o mori lava o le penina o le Pasifika Samoa o mori lava o le penina o le Pasifika Au au lo alufa, e tau mawhai e whale anga
putanga Aoloa lofa mo oe tu maupea Mofalalo maefa alongo Wa ovalo fai kaliso Tell people about the lies you heard I try to tell you but you never learn Fokuanga mo okolinga Awako kefa apinga Kuuloli mimika Awa ekeika ma eva maile musika Eta umai iatea utala atangata Au tele tali tonu au lo walofa Eta umafai pale analeta maputanga Au lo walofa mo wetu maupea Eta umai iatea utala atangata Au tele tali tonu au lo walofa Eta umafai pale analeta maputanga Au lo walofa mo wetu maupea Did you see what she was wearing? What was she wearing? Not even. What do you mean? Oh my gosh, who is that with her? Gross. No, that's disgusting. Yuck. Oh, she has. What do you think she's doing? I have no idea. I'm not with her. Oh, hell no. Right, sis. Come on. That's it. It don't matter what they say, 'cause they will never understand. There's always that one person talking about my man. They be tripping, saying this and that, but we don't listen. So we pay and then no mind. My baby, we just on that grind. Oh, you can take your negativity about it here. Only got room for positivity, that's all I hear. And need to get me through this night I have with you. Nag-uuloli mimika, awa ekeika, ever mind the musika. Eta umay iatea utala atangata Au tele tali tonu au lo alofa Eta umafaye pale analeta maputanga Au lo alofa mo oitu maupea Eta umay iatea utala atangata Au tele tali tonu au lo alofa Eta umafaye pale analeta maputanga Au lo alofa mo oitu maupea Eta umai iatea utala atangata Au tele tali tonu au lo walofa Eta umafai pale analeta maputanga Au lo walofa mo wetu maupea Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa ngā ruenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu o i New Zealand ei. Ia ai mai se fo i po whea lava le i tūlangi ia ma le lalulangi o loo a lala ma papa au ai ia o tātou tangata. Ia ma ua manawa fo i ngā ruenga o le ale taimi. Ia ma lo le ngā ruru e le nei aso whatalo whatu ia i la tau ia o mafuta mai lunga le tātou api o fōlinga. Ia pei ona iai ia le tamaitai o Mariah Coretti Salah. Talo falava balo le soifo manuia. Ia whapea fo ilo so ia Michael Uto Alunga. Mai. Ia o le mātou te mata matatu mai Mount Wellington. O Leticio. Malo le soifo manuia. Whapea fo ia le uso ia Mose 5450. Mai le atou sa vea. Mātou nei Taranaki o loo mātou talie ia ma mata matatu fo i le tātou Pole Kalambe. O le tamaitai o Kemi Motunga, alo le soifo manuia. O Solomon, talofa Solomon, ia whapea fo i lauso ia Peter and Liko fe mai le atou awhi mai loa lava. O mātou i nei i Western Village Park i Swanson Road i Ranui. Ia, le ua vela le mātou sua i, au le sua snapper. Ka i le o kou ia. Ia, patolo fingota, watching you severe from Melbourne, Australia, in Victoria. Leuso ia, leuso ia Joey. Talo for Joey, ma lolo so i fu manuia o le tali ye mai vai oe le atoa.
e fai fo i ngā mea o e tala noa mai ai le malio o le sunga atu le epa ma le wala ulia o ia. E alu le malanga le tala ina o le mauta whono ma le pāle mene. O le whono whaitu la whono tuile manua. Ko kikinga i fo i whapipi i se kangi al ko inga i le whaamsingonga whapea. Wa tauna avela wali ia o ele avea o tuila. E whapea o e se se. Le beara la o iai, e whapea wali tuila. E avel mtau pulea i le fo le whaamsingonga. Wa le invaitina o e tauna mātou o. To SSC utalo falava ba lolo so for Maria Joey. Yeah, as I only have been so ungrateful. No appreciation. Yeah, lena. O nua loma mata veletalola talo falava ba lo so for Maria Mike. Se severe va molea. Ela vasili le fia fayatu. Avato la vasili. Mai o la mel na o tupul toina. Fatu le yo talal toina i o la e fuava le fu le ye yo lo nengo ile. Ile lisio e na mana na o mai e tutu ile manu. Ai o manu tu le le. Na o mai fa pitoa lava le fainga malanga mai i tuile manu e o mai i le valaulia ele i vili mai se telefoni ele au mai se emaili le ai o le fa alo mawalunga le na o mai ai ia na o mai ele i se ngotu le epo i to na manisi ale o le fainga malo ale vaenga fa fai fo le o lo anga ia le malo ia le na fa mai ia fa fitai amosa o ngā Gagaifo Faiva show mai me le poni le mātu te tari e tu lava i nei. Ia, mā lo whaftai o si unga, si i vale pāsesa, mā lo le soi fumanuia. Ia le nā. E leo, whembai leo tustusi. So le ka whiwhi. E alunga i fōni koi inga ave le me, ave i le mata upu le whamsinong, ave e pule a, leo tali e la auli. Le a fionga le di pāre mia. O lo ala lo fina ngalo le na alu e avela umta o pul fam sidonga wa ele fio o le ave o e le malang tuli fau fale valu watching you from Australia ia fa maria tu lo to wainga the fale valu family talo fai fale ia male uso ia loiva ia le na u to fa fonga mai wa umona vatu alo ia ia le whaamtalanga i le uso ia ma isavili kanata. Ia au ua matua le ai lava se feso ta i mai. Ia lo whantu mo tau maruia le kilisimasi ma le tau sanga fau. Tu upea e ia le teimi. Ia e le teimi o le lii. Ia ona maua leo le tali fia mo o tau. Ia ona mautaitai ai lola. Ia lea o le tangata lea. Whamaluru atu o le maua se whilo inga ma le tamaitai a ati mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars. Ia, ai mana tua. O lo whaatino ia le lātou promotion. Ia, po o se whaalawi loe mawai le whaamrianga le tō tele le atunuu. A whai e whaatau sau tā vale. Ia, e watu ai lava ma le ticket, return ticket. Te malanga ai i Samoa le kilisimasi. Ma le tausanga fau e asi lo a inga. Ia, ona whapena lea. Ona maua fōile, maua ta vale maua male alufua, marki ki e fua, ile wa alele i Samoa. Oka tai mānei ale nā fō i whaboimboe. Ia, wala au te mai tai o ati ile o walu selau. Fitu tastasi, o walu selau. Fitu tastasi. E nai te māma tina mātutua i o te fia whamanui atu iai, le tina ia whalo whani. Nake toa tama, dea na whailonga ina lo na valu sa fulu male tolu ile astona, ina sa ima vai atu nei. Maruia tele lo wasoifua, ima le tō tele o tō, sa whamna tuina o tō wasoifua, ta māma tina mātua le atu no. Whamaruia whapatoa lava ile tina o le nei ngā luenga, o lo whaalonga mai, le tina matua, ia, o le ngā luenga le nei o le Radio Samoa, ia ma le Samoa Times, ma le Samoa Multimedia, pe ona tua imtangi olo i le tele o tausanga. Ma le tamao le ainga ua whai i langi le whaulaunga. Ia ai o lo whaafongafonga mai pēr le tina matua
o le Radio Samoa lili a sangala alofa tele mo oe mo ia molo malosi a wale Christmasi mo le tausanga fau e poto atu wai na i o lua whanau ma le tamama tua ia ene sangala ua wala au iai le tua a ua tele ngā ruenga le lei ua tu ua i outou a au ina ia wha ua wina. Merry Christmas to you, the mother of Radio Samoa, Samoa Multimedia, Miss Lilia Sangala. Ia whapenale te mamatua. I le mawhaiu na misi yaso uma, taimi uma, le te mamatua le fionga ia au mua ave. Ia malitina ia au auna. Ia whapea fo le no fualo ma le ai ngā lii. I tuatua i o le tātou li tio. Alo whaftai. E lango mai i le tele o nei tau sanga. Ia o whaatino le nei ngā luenga. Whatalo whapitoi le uso a seu manu. Alo le soifua manuia. Colleen Torrea. Ia ma nisi lau e lua. Talo whalava. Alo le soifua manuia tele ia le a soifua. Junior Sio. O le tamaitai o Nelly so alo. Talo wha Nelly ma alo le soifua manuia. Ya te oe ia malo tau so alo family Junior Sio va pe fo ia le tamaitai o Rachel Sifa talava Rachel malo le so fo mria va taile ma futa mai tu risi Samoa lo fionga fonti au loa ia male faltua le no fo alo male ai ngali i malo nga lue i le nei tau sanga atoa ya mo se ia le tau o tele o le siampini o i tātou i le ngā ruenga tau longo. Ia momori ai le sāvali ale tātou mālo. Ia leo o tū mālo fo i le tātou tau mawhainga. Mai le lua afe lua se fulu male tasi se yo, mai le lua afe lua se fulu male riba. Ai se o oia le siampini fonti, alofa tele atu, ia mou le mālosi, manuia tele le Christmasi male tau sanga fau. Ya whaftai fo i te talo matapu ai mai. O HTJ511, happy holidays, sir. Yeah, the same to you as well. Lucky Morfanua, watching you from Oakley, California. Talo, whai malole se fumanuia o tātou ainga umalava. Loa lala mapapa au i le state o California, Long Beach. Yeah, whapea fo i Redondo Beach. O isi vaenga umai LA talofa lava, pero ia tele le Christmasi ma le tau sanga fau ia te utou. Iosefa le sa. Ia, talofa valole sa ifu manvia. Sam Johnny, ia vapea fo i e Sau Moors, ma le tamai tai Christina tanu vasa talofa lava, pero ia tele lava le Christmasi ma le tau sanga fau. Aleo te vava ia tupei ma lava. Ele ai masa uaso malolo o tutoi. Ale me lale na olo no winga pe ai foringa mai tātou te tau wha aunga ngase a wha pene i ati sema atoa me Januari atoa oile ai i pe au ke tisa pia i a Januari Ana Maria Paulo Leota talo whalava ma lole soifua Maria ia wha pea fo i timu e noka mane tamaitai o Marietta P. A fia mōsau ticket, a wale promotional nao whatino e le tātou whare ta wale le one hanga. Le Henderson Cars. Ia, wala au telefoni le nā tamaitai. Ati o walu salau fitu tasi. Ia, le o lisi tangata le uta wawa ia tu olo o whaafongafonga mai i le pitanu o one hanga. Ia le sunga ia Samoa, talofa Sam, malole soifua manuia, in I Church Street, o le Raymond Taala, talofa Seiuli, malole soifua manuia, ia te oe ma le whaletua, ia ma le aingali, manuia telele, Kirisimasi ia te oe. Ia whapea fo i le uso, ia le ala i fola lau vale sua, ma le whaletua. Ia, whapea fo i le nofo alo ma le aingali i Sydney au se tālia. Ia, o lewa fo i aso i le o toe maua mai se tala po le alitulanga e o i ai. Ai, o le so Samoa, i le afiafia nanei, o le tātonu o le itu la e fitu, o le a tatala ai pui o le malu ma le hola, tāpuai.
ale pua seisei, ekalesia pua seisei I mangele. Ia manatua la, 15 tausanga taluai. Sa whaia ise ngā ruenga e tu whaatasi e le pua seisei. Le sunga le whaawhenga ia I le tuina, Reverend Elder Victor Powesi ma le whaletua. Male e kalesia. Ia whaatasi ai ma le Radio Samoa. I pese pesenga o le kilisi masi mo le se fulu tolu aso. And that was 15 years ago. 13 days before Christmas. Ia nā alwa I lea. Ia lea ua pa u mai nei. I le fitu aso a o tātou le I o le kilisi masi. 7 days of Christmas. Ia o le po fia. O le po o pese pesenga. O siva. O whaalinga o tāleni. O tala fo I le whai o lātou ngāi o inga. Yeah, it's going to be a wonderful night. And it has been over 15 years ago since we had that promotion and partnership between Radio Samoa and the Ecclesia, Pua Seisei in Mangele, Male Sunga le Whawhengainga, Male Toina, Reverend Victor Powesi, Male Whaletua, Male Autalavo, Male Ecclesia atoa. A whiawhila nā nei, te tala le whaitoa, e leise me te ulu whale ai. E te malanga I o mau ofu mama, malou loto mama, malou tino mama, malou ngutu mama. Ka ele mama, ano to woi le awala, tumul fo ile nano whanga. E telefo nisi au talavau o wala aulia, mamalanga mai I vaenga SS o le atunu nei. Whatasi ei bale au talavau o lo mātou nuu I sao lua whata. Ioe. Mai atu le whaafonga mai. Ai e lua, le fionga le tangaloa, ma le sang portele, whapea foi le nofo I tu ainga, ia sa lua whata. Ioe, ia o loo whaafonga mai ai le au talavou na malanga mai. Ia, whaafeilo I atu mau wholo whatu, ma whatalofa I lo fio mai, o le tātou au talavou, ma le tātou ainga, ma le tātou nuu I sa lua whata. I le wha moe le nā, I le fiafia nā nei. Tāle fitu, te tala. O le tuatusi, numera tolsful ma le ono, Winthorpe Way, I nai mangele. A e loa le mele, fa iei ta longo le ta milusanga fo I lea, o le lakapi, au kilani Samoa. I le malai tonu ale nā, o taftafa tonu lava I nā. Nā iei le deri tūtasi lava le whale o loa. Ia ai te ilo mamau mai ai ina. Ia le whale sā ma le maota tāpuai, mātango fie, toi mātango fie fo ilo na hall o ina. O le awhatino ai, mana tua la e fo ngā whale lua. O te loa o lunga lea o le awhatino ai, ia le wha moe lea. Pese pesenga o aso I fitu o le kilisi masi, a le pua seisei e whakasa, I le a fiafia nā nei. O te mana tua ina. Tasi sfulima tausanga taluai. Sa vala uli ai I ma ua ma le whaletua po le tua fine le na ia sila whanga talo. O le whaletua leo le sunga ia lale talo. Sa va ia le tātou wha ili lawi loa I le nāwa I tau o le vatofu. Mai whale asiu. Ia, sa mātou pepese ai ina. 15 years ago. And ladies and gentlemen, let me walk you down the memory lane of that 15 years ago. This is Severe, Al Harrington Levere, and Sila Fanga, I le pese sa whaingoina. The greatest gift of all, Usilfa Funga. You and I are waiting for Santa Claus to come. There's a present by the tree.
Knowing you're in love with me is the greatest gift of all. The fire slowly fading till it's in the air. Children everywhere, through the window I can see snow knowing you're in love with me, greatest gift of all. Just before I go to sleep, I hear the church bells ring. Merry Christmas, everyone, is the song they sing. And so I say a silent prayer for creatures great and small. Peace on earth, goodwill to men is the greatest gift of all. Peace on earth, goodwill to men is the greatest gift of all. Ia lena wa a whaila te fia alu e te fia mata mata i alula i le ilunga i le vaai i le 13 Days of Christmas. Al Harrington Lavea Savea ma le tamai tai i a sila whanga. Ona e mata mata atoa i lola i lea. I ata umo le peselena. Sa le mawhai ona tuu i nā tu ilunga nao le audio. E mawhai ona tā ina mo oe. E mamori atu ai o lo whaanga mo onga le lei o le kirisimasi ma le tausanga fau. Iau tausisi lei, se fulu ma le 5 tausanga taluai. Ia, na amata mai ai ia le whainga paanga le nā. A le siu whonga o Samoa, male e kalesia e whakasa le pua sei. I le Tolsful Maleono, Winthorpe Place, po le Winthorpe Way. Ia, ma le sunga le whawhengainga, le sunga ia leto ina Victor Powesi, Reverend Elder Victor Powesi, mo le whalitua, ia whapea fo i le mamalu o le ekalesia pua sei. Ale ai la se whawhiwhianga po se mea nga iai, ia le ainga i le whiawhia nanei, o loa iai ina. Tale i tū lai fitu, ta tala loa ma le whai tutoa. Ia, a wafo ia le wha moe. Ia ma whatalo whatuai i le au televou. A le mātou nuu i saunua whata. Ia, o lo malanga mai i le whawhiwhianga lea. Tele lava whawhiwhianga. E a mata tu lava nei se ia pa ia le a susa. O le a saunei. Ia. Tusi foi lau kalena. If you don't have anywhere to go with the kids, please go and enjoy the music of 7 days before Christmas at Puasise, number 36, Winthorpe Way in Mangry. Yalena, Tawilena, Christina Talvasa, Talufalava. Yeah, I love Atu from Melbourne, Australia.
ana Maria Paulo Leota, talo Favlava, Maria Tapi, ya, malo le wanga Gagaifo foi Faiva, ya me se foi leu so ya se Yuli, Raymond Ta'ala, ya masio latu hainga. Ta ele to le pai ali a pele, ya, malo li le soifu mvia, ya, mvia foi ke visi masi ma le tau sanga fou, ya, te o lua ma le whanau ma le ainga li. Ora mai leo la utala no le mata upu lea. Wa tātou tūla lata le kirisimasi o le ale aise tala e whai atua e winga le whamsinonga o lo whanga solo i le aso le nei le paua leo o la utala na vave maua mai anu le lano o saule vea ia te o le vaspepa. Wha mai la u vea le FBI. Wa umana sao noa ia whamasino sili ia sa tiu si motiva perese fa pe fo i le fionga o le sunga le a tau o le sa Daryl Clark. Ta pena mai au tau mori mau i tū uma ia e whao le whamsinonga. O le i tū a le fionga le sui pāle mia, to e lupe o ne semo, pou mulinuku. O le i tū a le fionga i atu i loma, Lancelota, la meko. O le i tū a le tofa i anamula ulu Sami Leota, ma le i tū a le hero pipi. Lea o loo iai, ia le sunga ia le ala limoni, va pea fo i le sui teitai, ia la uofo fontoe, ia le na. Sau ai tua malesi malosi o le polo inga le whamsinonga. Ta pena mai au tau mo li mau, leana au mai nei, toi titi o le selau mo li mau. E le aise mo li mau, e te tee i le whatonunga malosi, ma le polo inga le whamsinonga. Ai le tūlai, e samania oe, ma watulau tu sai, e sai mai ei oe te alu i tatu malala. Iwe, pa whai o le nā, ea. Mana ia le nā, kaku amaka i whapena, O le aso sefulu o le masina le nei o luinga o tai au, le aso iwa, aso lulu, le aso sefulu, o le atutu la ia i luma o le whaamsinonga. Ia o le ato lau ai le unga o le whaamsinonga sa wha leo, e le fionga i le te maitai whaamasino, e winga i le mata upu o leo ngari i lea, lo mo lia i le tau wha leanga, ia whapena fo i le tau wha se, ia ma le wha o ngā ina, o le upenga ta wha ilangi e wha leanga i ta mali anga, o ta itai o le malo, amata mai i le fionga i le au mamalu o le malo, ma le masiofo, se io o mai i le fionga le sao whaapito, ia fiambe, ia se io o mai le sunga le lauli al mali atoa, o le pale mia filifilia, o le atunuu, o whaamasino, le whaamasino sili le fionga ia sa teu si motiva perese, ia whapea fo i isi tangata lautele, e pei ona iai, ia le tūlanga i le su, a le tau whae le vai malae, ia asiata, pio vauriko whare matu. Ia le alavo i tantunu, e ai ma isi mō lianga, whaau popo e fau, a wā, o lea lava na te talo atu, o lea wanoa le nei, o lea fio anga o sapari, lea fio anga i le nofo, le tupu, le sunga i le mari atoa, a waluma o tane ma a waluma o tinama ta maitai. I le faa masia sina, ma le faa tasina ina, o lea fio anga, o le nofo, ma le ainga sapari, i ma le ati papali, whapea fo i le fio anga o le usoli i ma le i tu vai o usoli. Ioe, vai atu lo la to lua. Mango malau lua si ufanua. Aia, le na fo vai lo loa o le sunga le mari atoa. Ro na fala na fola loa. Ai maise. Ia, e wha longo i ai Samoa. Le malae ma le mauta i matani uwhia ngai maleata, ia le na, ua umana sao no atu ia leo lo whaululunga fo iai ia whaamsinonga. Le sunga le papali i tele, John taima le langi a whele, o le sui o le natu i tāsina o le mali atoa.
Sala fa pe fo ia le fionga ia ainu u le to ina matua lo fa tumu iai ma fa tilo lau mea iai le ainga sa ainu u i to tono o sa pali. Fai se fuafuanga ua leva o na ta uva lea le nuu ma le fioanga o le sunga le nofo i le mali o toa. Fatasina i le ala, fatasina i le lalulangi a toa. E le teine o le tau ainga le na fo i e tau ave le suafa ainu u le fafine la leo li tia mea maile. Tangata tonu a le na le fai nei le mea le na. Ta ele to le pai, ta alofa lava, mai matamata atu le laumua o Australia, Canberra. Na lo le soifua manuia. Aftai le mafuta mai. Ia, manuia tele kilisi masi ma le tausanga fau. O le ea tātou te tūla late le kilisi masi ma le tausanga fau. O le ea tātou te alo i mea ia. Whaamisinonga. O lona winga. A whaila o le a sapina. Ma whapena fo i o na samania mai. E le whaamisinonga. Moli mau e siria i le selau. Ia ona tātou tilo lola ia le i le vau le wati ma le taimi ma le aso e umai mene. E umai kilisi masi malolo mantua malolo ngaluenga uma. I le aso luas fulu ma le iwa. Fato ato ea e mai ngaluenga ale malo ma le fono whawae. I le aso sfulu ma le lua o le masino Januari. Lua le leiva i aso. Ua au maia i le whaka pa o le whaatanunga. Ale kapeneta e pei ona fafonga ina ma whaalawi loa. Ele fionga le li pandemia. It is time to rejuvenate. It is time to find peace and have a wonderful rest during the festive season. You know, te mo lea. Nele ua toso te isi ai ia lava le malo longa le atunu. Ua leva na wha aunga ngase le atunu. Ele au ai masi lea ma le tele o le tūlanga. O le whaalu taimi, whaalu lea o ngā ai resources, i nei mea o whaamsidong. Ai pangalea, e te tau pēr o na oi whai. A whailai e o tula sa lua sifurma le iwa. Ele i umalama. E au na whaua o tula ia lea, pe a mai a lea sa sifurma le lua, o le masino o Januari. Lua le liwa i aso, o whaile malolonga. Ka i nice foi le nā mea. Au te milane, o lo o whaau pēr, o na whaau o na whaatalanoanga, interviews. Wa lafo atu i le PSRC, o le Public Service Commission, la tōlu na o lo whaia whaatalanoanga. Ia, ma mo awanoa i o le teitei whono, i te tonu o i tū māloi 5 le tasi, o le atunu u atoa. Ia, ele toi o komeki le tui nātu o le tofi te whono i so se whaipule. Ai o le a vanua, ina ia mawhai o na apalai iai. Masui sa tā momoe, ele whainga pānota. Ai le manbuia mai. I lo la tantonunga. A tonu fo i eise swinga. Awa o whainga whaavai fau ia. Le ua ave nei e tuila epa. Malana vaenga le hero pipi i le whamsinonga. O vai, so se mea masepu. Tu ilunga to ina alu i o. Alanta la lauli, alu e whai. Alu i ai. Alu i ai na alu. Ina ia... Mana tu o le mele nei o te whaamanatu ia te oe tu le epa whapea fo i ia le ala limoni a wālanga o i la ua nei o lo tau la mua. I mea oma le cha pipi o le aia masisi e toe ngangana i tonu i. A la o ta mi milo fo i isi sui ia e to walu ma isi sui mai le to ono tuai. Wa la to tali tonu o te tau o na o mai le taimi. E toe whai e le feelinga ma fili tu pitoa le manoa. Ia sui te tai o le hero pipi le au te whatuai. Le pepa le amtuai o tali tonu a le pepa le a la uve a FBI le na mai.
E o markirisi masi ma le tau sanga phone tau whaalongo lo le ua tā le longo. Le longo e whaalawi loa ai. E lua mea, o le wha mawai mai o tui le epa, i lona tofi te itai o le tua ngai. Wha mawai fo i ma le sunga i a le ala, i lona tofi o le whailautusi. A le o le na, o le a whai le panota, e wha malo loa ai. Ioi, a mea lana e lua lewa tu i nātu ne i ai, e whiri ai tu le epa, po lona wha mawai, step down quietly and peacefully, both him and Leala, or get pushed and voted out. Ngai ula ken, e langa whaatutua ina tele me e sauleve a maumai. Ole mea le nā, people are getting sick and tired of waiting around and not trying to fix the problem, and the problem stems from the two most highest risk factors in the caucus and the political party of HRPP itself. And ele na le laua watu le whaka, ia whaauau ia le whatalanoina, e o atu le aso luas fulma le wha, a o le i whaere kilisimas, po le aso luas fulma le tolu. Ua mautu uma mai suafa o i la tou, ua filifilia e le PSAC, e le panel a le Public Service Commission, ua whaamunuia i le tūlanga, o le tofi taitei fono, o le fono whawai ai tū malo e 5 maltas. O le silawa nga tāwua leo au mai nei, e tawala mai i le fionga i le whongftalai, e lua mea i au mai i le whongftalai, mua. Ua whaatonuina e le whamsinonga le whongftalai, o le whautuanga e tu inatu. A o seisi vai teimi o se whainga panota. O i lato umaolo se i tofi, ma le au whainga aluenga, a le whono whaavai a i tū malo e 5 maletasi, e te tau o nau tau whaamawai. E te tau o nau tau whaamawai leanga o tau ia ua avea foi o ni tangata whainga aluenga e whai a lato whea ngainga tustusia ma konkalate mali lia iai i lalo o le malo. Awa o le whono whaavai. O le whono le tu malo na wha tupe e tupe le tu malo. Ale malo. E man tua whola le no whai atu i atu tau le o tau nei o tupe ale malo. Ale me mo sai ai. E le ni tupe ale malo. O tupe ia o tupe na sa ili mai i mawhau whaunga whau o la uli ma le whatu tua i le tua Samoa o tasi man tua whoi. Na matua tangi ma fe le HRPP ma tu le epa ma le ala ma i lato uma. Fe le me au mai ia la uli le tupe lea. Fe o le fast e ma i le tupe lea. E le whapea ni tupe. Le te tele e tipi mai la fonga tangata whainga ruengo le atanu. Let's get that straight. This money, it was new money from new thinking of Lauli and the fast. Ole aisinga lea Lauli ma le vaenga. Ole asamonga lea Lauli ma le vaenga. Ole saumolia lea ma le oso lea ua tala ai nei le taui. O mea lofa mo le atunu, ai ale fe mai. O tupe le atunu, le fatua ta unea na ua malia la uli malva, fatua tu le atu sa mo utasi. We have now changed strategy and called this money that we went begging for. Oi no e aisi ai ma Samoa. A Samoa tātou paanga tau tino. Paanga isi atunu, ma fale tupe. E reo se ai tālafu. O tupe ua wha matu umai. I le alofa tu noa ole to altele. O pa anga to tino ale ma lo Samoa. Mea la ia mutua vai ia mawhau lauri ia. They couldn't find the money. They couldn't find a project to counter the $1 million project of whaatuatua i le atua Samoa utasi. O mai lofa mai. O ko pēra mākalo, o ko pēra kākou.
Ioi, tupe a tangata tong la fonga, sorry wefa, le wa umano wha manino atua. Ioi, ini tupe te tele wha pene e mai, e tipi mai i la fonga tangata whai ngā ruenga. Ia wanga i kanka whai ngā ruenga le maa lo pena al se lau luos furu tangata, se lau tolus furu wafe, a wa olisi tō tele, e lei whai ngā ruenga. O tupulanga te la vauma tamaiti o laia o onga. Let's get that straight. Ia na mama hai lola ia leo whi. A wafu ia leo whamtala tu e la uli ia te oto. Le a wala na mātou aisi ai. Aisi ai whatamali ia pamu whawhale o polu. On the diplomatic level of government to government. Woto si sila ia. Mafau fonga fau, whainga fau, awala fau. E sa ili mai ei le tupe, whai ei le mea mana o ai Samoa i lana atina. Ai o mai, ia tangata hata mamai whaapitoa mai isi atu nuu. O mai whaile lato li poto i mwhai mai. Oka ele matautia. When they looked into the project of $1 million project, my goodness, it is a well-deserved project to develop the infrastructure and the sustainability and the growth of economy of Samoa. Kua paso a mafofo rauri. Ma tua iofo. Awa ua fiu fo Yesu e se la to poloketi au fea au mai ni tupe. E mai whaafeto ai to counter this project. And they know it very well. Nā tō i loa lelei. Ne tā ua poloketi lea. Aia, e tau mawhai lava e whaaleanga. Whaaleanga. Tā ule pelo male tau whaavalea. E lei se tupe. Ao ame nei tono tō account. Kai fise la wafe nei tono tō account. Wa motu watu se miliona se tu malo. Yes. Ko e luaku ma 6 miliona. Yes. Ko e luaku ma 6 miliona. Yes. To e fiel mele to e tasi tesi ma le valu miliona. Wa nana mumu atu. Leisi lua se lau wafe le amatanga. Le mea lai maali e. Le whaima tātou tani e. Tātou te bāla malama loi mene. Then we're supposed to laugh and laugh at it and enjoy it because we now understand everything. Wa mala malama o tātou tangata. Atu ai pere pola e motu i tua. Malau pere tala pere o lau li mele tau whawalea. Ia lena. Ua matua. Le whambai a JS uri ali. Mai. Tei whomanui ale ataua. Mana i le whawhanga ale chapipi. I le swing o le tātou. Le lato te tai. Salo e le toi iai fo ini mangi lango kau wha aleanga toi pisa ai ma lango na ini leo. Ai sa ole lei o eli se uri eli. Wan se paka ilo marmele na. Iau na ilo e lola ia lea. Ia. Ole atu e fo ia le vai le mea na sawai. Ia. Whapea fo i ona whatalo whatuai. I le sunga Siolonga, watching you, Al Harrington, from Austin, the state of Austin, Texas. Kaele mea ua. O iai o tātou tangata. Mamai moa mai ai. Lea la ua saunoa ia le fionga i le whongwhtalai ni matau mua le nā. Mua. A o i se teimi o le whainga palonta lau tele lumanai mantua o le lua o toru o lesi whainga palonta. E te tau o na whaamawai le te whono manisi o le staff e to lima. A le whono whaamawai pe a whai o iai se whingalo e whia tā momo o ni sui tau wā i le whainga palonta. Leanga o i la tau ia. O i la tau ia. O le ua avea nei o na tangata whainga luenga le malo. Sile fo i lai le tā ua tele o le whainga whaavai fau lea o suia i nei. E le fionga le li pāremia, ma le minsta o tupe, ma le minsta e o na ia. Le polo ketsi le nei o le ova aia le polo ketsi o le tasi le miliona tāla. E le toi au ngā i se whaipule.
O le whaipule le se lau mon tupu wafe, lona totongi i le pale mene, o le sui whaipule. A la ato e saufo i tonu i e fia tei fono, e whao ai se 5 wafe po se 11 wafe, a le totongi o le tei fono rei ai. E ala le nana lai o na o whai atu. Tā ua tele le whainga vai fau lea ua whai. Lea la ua whaitai nei ia le to ino tu le epa ma le ala mai la to le hero pipi. O lo o tau ma whai o le whaamsinonga ala le tala leo whea tu i laudi. O i manuia o tō Faiva. A wale mea na e o iai. E o kufo i whakukupa mai le whaamsinonga. A wafsile le whaamsinonga. Se mea o kou le mea lea. Se pepe o kou le pepe lea le project lea. Mai le ai. A o ai la le whainga whaavai le tau te muri ta iai. Me o le whainga whaavai le malo. A o i la le malo le tu lai me le teim. O i le palemia. O i le kabineta. O i le minsta. Minsta le fast. O i la e pule ai le whainga whaavai. Mai o le fast. Ia o la ia. O la ia le se me. A o ele ma whainga o tau suia whainga whaavai. This is what I've said all along. And my advice, ile fionga le li parimia. O te le tawana wina ma whaatun wina le tō wha a le fionga ile li parimia malana kabineta. Paua lea, o le tau longo le a tau saveta, oto atu i au tafa. Whaini au tau, whainga whaavai fau, leise mea tau te muli tai ei fua i mea na whai e tu le epa malona vai taimi, ua mafu o leo o toe au ngā. It is stale, it has become stale for over 40 years. You need to revisit and create your own policies, your own protocols, and your own conventions to lead from the front. Awa lava po le tala e whai mai. Ka mai wau tau o ese mai le whaavai. O le tau ese mai a lātou mea i na whai. Mea i na lātou whaia. O mea ta suia i lātou, ma whaia i lātou, ina ia whetau i mo lātou mana onga. Ma wha maria ina o lātou loto i a lātou mea whai. Nā o se vāenga o tangata e manu iai. Patino lava ia i lātou ia. Le whaia le tonu le mea lea. A o se lau tele atu i tua. Nothing. Le ua tangofi le fast. A mese le fionga le ri paramia. E tau au whai mai ina ia ngā lulu e tangata uma mamanuia tangata uma. E ei le sao ma le pito la awa tangata uma. E le toi nofo nisi. We are all part of the equation to have a sustainability of the economy. Of who? Of Samoa, for every Samoan. Nena, ta ua tele le mea le nā. Le la ua mai ona wha ona watul tu lalo le whamsinonga i le fionga le whongftalai, ma ua saunua fo i le whongftalai lua, le ua uma fo i nā watu. Le fautuanga mai le fionga i le komsina o whainga panota, le fionga i ato le fotu i a whelolo. John Stanley, e longo ai le monta, longo mai foi, e le whamsinsiri whatasi ai, malona ofisa, ma le vasenga o le whamsinonga mawalunga, wa aloa ia nei. Ona tu ua le nfoa, ma ua avanoa le nfoa, mo sa whatatas. E tā pena ai, mō lana whainga panota lai titi. Ai tau ai. Le whao ngā hina and the activation of the 10% for women in parliament. Nau manino le lei le mea le nā. A le fō whaata auto mai le tangi atu le epa I tonu. O le whaamsinonga. Whamai, we need to activate that 10% equation and formula now. No. La le part of no kokele marama isol. What part of no don't you understand? It's a no. Until and wait. Wait your moment. Tawhi ofi mai au tau sol whanua. Se I uma le lei ma ta upo le whaamsinonga
o whainga pānota o na tāngo fia ma whaia iai se unga le whamsinonga. Ma sei mai a foi, o na whili tānganga, ia le tūlango le whaatino ina o whainga pānota la iti. Tā woi o le mea le nā. Ioi. Ia le nā, o whautuanga le nā nau a watu le whamsinonga, ta wala atu le whongfitalai, ia whape nā whoi o na whonga ina le whongfitalai. Now the Speaker has officially announced the vacation of the Safatatasi seat to be contested by a by-election. Fairly soon, no wingo. O no wingo whainga pānota ia. Alana mana olto ina e activate. Ono le mana tu mwhauna sao mai ai tu au alofa. Na whawhiwheo na whaile nā. Na whainga o lele i ta oto lelei mai. Ia pasene o isi tina ma isi ta mai tai. E ma maua ai lata a lato palota. Te so ia soli. Ioi. A whauku so ia e whaatule tala lo le ai se me whaia soli. O le asa vae ngo le ai o le upu le ai tu te le maa malamba ia. Ia le tala ngā riskoi. What part of no don't you understand? Vasta ma i upua o le no ai le mawhaia. Nai man na o ai mimilo le le upu. Ia winga ile yes tato wo le fai. Ia le na to e fa manino ma fa man malama tu ai ia le na mata upu. Ia awa le no fosile fia ele tato ua tunu. Mauto man malama ila ia le. Ia. Ila launga ato la vasa fai winga le fams nonga fo le tu lo mama. Atu ilo mama le fionga ia to lupe. O mana onga Faiva vale o le loto e winga i le mata upu o le whaamsinonga. I le whaingo fie pe a whai o le atu u le tō wha, ma le wha tō wha la inga, ma le pūlenga. The discretion of the courts, especially the two main judges that are presiding over this matter. Chief Justice Simativa Perese, and Honorable Judge Leantawa Lesa Darrell Clark, to make things easier in a ia. Ele te tau na whaonga ina leitu lea o tolu i eitu al whamsinonga atu le pamba ma le hero pipi. Le ngau sa ma le ngasu lea o le au o nei iai. O le discretion lava le na. The jurisdiction. O le pūlenga. Ma le ai a tau a whamasino i le wawa ai le tula whono. E mawhai ai. Ona toi whafo i le mata opu i le i tu e lua o le whamsinonga tui loma ma toi lupe. Au mai e mani whautuanga, whaale tu la whono, i se la mali lienga, au tasi, ina ia tausi le file mu, i tangata uma o le tu malo. Iwe, ai whata whea, i le vai, ia pulu o lisi au ori ia. E tā ua tele e le wawai atu iai. Le ua whaalau bilua mai o le a toi tu watu i tua i le tausanga fo. Ia mōli anga o le tamaita i tu stala, tu solo, papali i sia figao. Ua ia te ena umalawa mōli anga na mai leo le fasio tangata fa moina. Fasanga ele maliu o le tamaitai tu stala Professor Dr. Caroline Gabbard tu atu fo i le whaimamata upu tau ave o le tau sanga fo. Si tatu o tu e sua tatu telefou i vai whanua i le ngangana Peritania. Langa e tau o fo i le tatu malmalama i meolo tutupu
I lo tātou fo I lo toi fale, suinga o le tula fono a o le I o ina o mai aso malolo, tātou te I loa I fo I o ani te unga o ani suinga o tula fono, e pei o na fatula I mai mō tātou, tātou I aso fifia, tā ua le mea le na, Nā usi mai o le whaafonga o le toi whasalawina nei o tātou tala I vai whanua I New Zealand nei mō le taimi muri muri. In this update, the Employers and Manufacturers Association has high hopes for tomorrow's reveal of the Resource Management Act overhaul. The government's announcing significant changes tomorrow, foreshadowing it as one of this term's biggest pieces of reform. It says it'll be introduced this year and pass before next year's election. EMA advocacy head Alan MacDonald says councils interpret the current RMA for themselves, letting planning differ from region to region. And also the old system didn't actually protect the environment, and we had the Environmental Defence Society prove that for us about 7 or 8 years ago. The Prime Minister doesn't believe a high-level inquiry is needed to clear up competing claims in the Jevon McSkimming saga. Former Police Commissioner Andrew Coster is claiming current and past police ministers Mark Mitchell and Chris Hipkins knew more about the situation earlier than they're letting on, which both deny. Chris Luxon says the solution any inquiry would generate is already underway. It would be a recommendation to appoint an Inspector General. That's as far as it goes. That's as hard as it gets. That's the most comprehensive statutory response we have to oversight, and we're going straight there. Fire crews across the central North Island have converged near Tongariro National Park to keep a 110-hectare blaze at bay. 10 trucks, 6 support vehicles and 5 helicopters are attending east of State Highway 47, which is closed between Highways 46 and 48. And further east, crews are also battling a pine plantation fire at Mohaka, south of Wairoa. State Highway 2 has reopened. Auckland Police have charged a second 21-year-old with murder over a man's death in Mount Wellington on Friday. Police say a victim attacked on Harris Road died in hospital. Detective Inspector Scott Baird says they took 2 people into custody in Te Awamutu and are still speaking to one. A 21-year-old was charged last week with murder and other offences. That's news. In this update, the Black Caps are adopting a next man up mentality after a swathe of injuries in the lead up to the second test in Wellington starting Wednesday. Michael Ray is shaping as a likely fast bowling inclusion. The Breakers are adamant they can repeat home success on the road in basketball's NBL over the next month. The New Zealand sides won 3 on the bounce, including the last 2 at home, but won't play in New Zealand again until early January. Guard Parker Jackson Cartwright wants to keep the juices flowing for games in Melbourne, Cairns, Brisbane and Hobart. It's always good to be in Spark Arena, and when you get a win, it's even better. So we look forward now, and hopefully we can bring this energy on the road. That is sport. I'm Raylene Ramsey.
sia o te pai le fili auro o lo manatu e moni ea o malanga tu i le vala si o i tonga tapu talo fai ainga watami mai ala ova o puni matani o loa sona wanga tole fetua pea uole vasa un motu sialo palesa o tiwai ia pia lea fai tulani watangi mai ala o vao puni matani o loa sola wanga tale fetua pea uole vasa wamotu sialo palesa o tiwai pia wamotu sialo palesa o tiwai pia Leonana se me panyata talu ayo eva tuli ke mawa esola amawa o etama paila to paina hey teine aula te patamala tama Dale pia ona, tele aiana upia oeva. Tua amata, ole siba, wapia pia lawanganga. Tulu atilaba isetama, e aule lei tele aile ona. Teine aula, te patamala. Dale pia ona, tele aiana upia oeva. Tua amata, ole siba, wapia lawanganga. Tulu atilaba isetama, e aule lei tele aile oma. Aula, te patamala. Tama, ama. Dale pia ona, tele aiana upia oeva. Teine
Everlasting praise wada o oe Yesu o lo swafa batu te o lai o lo swafa ua matango fie. Whamanatu mai ai I a te au I le whai unga fo o le vai aso na se ima vai atu nei e pe o na iai I a whau unga. Mai kolisi o whai fe au e pe o na iai le e whakasa ma le luas ful ma le tasi o I latou ua whau uina I whai longa mawa lurunga. O mata upu sili tau I le atua mai le fionga pa ia le atua. Pe o na mawai Masters of Divinity, Masters in Theology, ia whapena fo'i ia PhD. A o le whai unga fo'i o le vai aso le nei. Ia na whai ai fo'i lau ngā tongi. O whai whi au o le ekalesia tāpua I o le Worship Center. Lea na wala uli ai le fionga le li pāremia o le malo Samoa. Le sunga I le lauli a le mali o toa. Whai ai se tau talanga wha pitoa, ma ave ai le wha malo. Ia I la tau la o tawina, I mata upu sili foi, o lea tāpua inga o le Worship Center. Ina ua taualunga ngā luenga o le nama yaso ua tuana yatu. I o tātou e whai ma whai le pese. Le wha manui atu ai I ngā ruenga e maise le ngā Gagaifo Faiva o le atunu o I le nei fo I awa uli o le asunga fua o le amatanga o le nei vai aso o le tanga pou talo falava JSC uli alii talo falava malo le soifumruia o le uso ia Hans Webster talo fa Hans o lo mai mo mai I nai Perth I Western Australia fa mai ua tolu minute ua te aile tu la etas ia I latou. O Filimaua, talo falava malo le soifumuria whaftai le mafuta mai, ia mai se fo I lalo toa tia. Ia ele ngata I lea, whamai a avela I kuol makapue le o ve I tua. O la uatu uatu I tua o se mata upu tau ave le whaamsinonga le nao le tamai tai o papali I sia figao. Ia mana tua fo. E o aile nei mata upu le fo o leilo loa ia mea fo lea moli mau faitino. Le loa le tabai nei fitu lol fa fonga le tunu. Le loa ma le sa mala. Na o mai e leo. Le lo po fe o aile tangata wata le pea ia le potu e teu ia mau fa maunia nei faitino. Ala fa fifea na fai. Kelly Heather, talo falava malo le soifomandria fa talo fatu Marietta P. Ia fa pe fo ia losa mai fea, talo fa losa malo le soifomandria. Alo mai lea. Ola utale noa. Ele mata upu lea. Sa o atai fo ia na po. Fa tala doanga leo ngali I lea ma le sunga atu le epa, fa mai loa ma le tala atu le epa. O le atu nuu le nei o Samoa. O le to altele I o ta ngata tala pe pelo ia e te ita ia. O le mea na o te ata I lava na po mo mata mo whapela tala. My goodness. So se teibi lava e whapea I winga ma polkiki a le tuina. E atangia ba ia te au, le mali e tele, ai maise. O le peo le winga fo I leo le meo le tamaititi. E vave ona ita ma te ilo na mawhau. Ia ona au mai e lola ia leo ni la fonga fo I lele. E mawhau lele iai. E mali, e te ataia, ala e tau mawhai ale to ina e mo moli mai ai se nganga leanga fōre mea. Ai mai se ai le wala au lia o ia. E te tau na alu I le malanga le wala o whapea mai. Ave o le malanga ale fast, sa tau wana tutongi ale fast la tau ia, a la tau tupe ma expenditures and expenses malanga ai. Ono le malanga ale fast, ai pita ian. Nana wha manino le lei. I te tonu o le tala o le tupe o le Public Monies Act,
Whapena fo I male unforeseen budget o mea tutupu mai. E iai le tūla whono e wha o ngā matango au iai ia le pāremia. Malana kāpeneta, male minsta o tupe. I le whaputu ngā tupe le nā. E taulana manino mamala malama iai. O le vaenga le e sa i ele to ina. Whemai. E tauna toi whatumu. Matongi e lato. Ala na o ubana whatumu. Na o mai le lua se lau 5 afe tā la. E whaatino ai le tā penanga leo le tā lolo. E ama I lato e tatau na tutongi o lato pāsese ele malo. A oisi. Ia na tutongi ai lato pāsese. Ia whapena fo ilo lato sao I matau. I le tā penanga o le oso ma le sau mōlia. Mō le whainga malo tuila manua. Ai maisi. Ia e de sa vali atu fo ile le mawhake e ku whaka ile awala. O tu so lai ia whainga whawai. But the real problem is that Tula Epa is really angry about the fact. His resentment sets on the platform that he is not involved in making decisions. O le lea toi amana ia o ia I le li o lea e whai ai whai unga. E le o toi amana ia fo lea I whai unga ale malo. O lai manatu ale toi ina fo le lea. Yes, I'm still there. I'm still in power. Au leo toi tu malo. Tauna ia amana ia le tala fo le na whai atu ia la uli. Vai. A pala fo mai lo fatu tuanga ia tea. Le fo wo tu la ia tu. E tau ave le malo. Pei fo I ona o la lango ia te oe. Ia ma fa pendao na fesoso ni atu le tau ave ina fo o laupi to la au. I le taimi sa e tu la I mai ia. Vea oe ma pale mia ma te tai o le atenu. E pa e malia mai. Vea le tau wha malia ina fo lele se tamai titi. Tu lau wha fonga le atenu. E mana ia le tātou tala doa I le ngangana whaingo fi. E atangi ai ia se tala malie I le onga. Oni mawhauwhaunga mani upu e la lafo e leistangata. Ai tango tātou whaaliliu I se awala malie ma se awala whaingo fie. Ona mālamala mai tangata, ona nofnofu aleo tangata ma whapea. Oisa. Awai onga I o tala I e whai. Pei whala le upu lena o vātou mōmua. Na sao no e lauri. Tula epa. Tā ua tele pe a whai tā te whale whani ma tā whale lei. Tali tu lepa. Ai, ole mea le lei. Ole mea te tau. Pei o tangata fo le ua nau mai lona loto. E whai le mea lea. Ai pau le mea lea o te whatu e te oe lauli. Lauli. E sau tā o I lumo Yesu. Tā o ia Yesu mumua. Tā o mumua ia Yesu. E tu ulo tala pelo mo lo tau whavalea. Ia ona tā whale lei I lola ia le. Ka whale lei. Pia mea ka wikipo I memori. Kulala umbele vai. It's like an MOU, a memorandum of understanding. If you do this, and then I will do this. If you don't do it, I will continue to be a... Ia rena. Ia ai, mana tua auto. Ele o le whaupunga le whapea o se mea siri ona le whaamangaloina o le mea le mata upule o le mea le whalata pia o le mea na whaia e yuta I le li whaola nei lo le lei le li whaola o le kisi lea o le kisi ole falata. Toi fo I lolo u mawhau I tua le sauno ngā tu le epa nafi. Ana po, whamai. E umalona ta o ia Yesu. Ma tu ulo tala pelo, ma lo tau whaavalea. Na e wawa ai lola ia le iai.
Na o tango lola e le matua I fusi mau oe. Ia mata kisi ai lo. Ia maata e ele toina. Eva pe olma kwa malia so le papa stui. Ma e tu lolo pelo. Ia ona tā o lole ia Yesu. Ia ona tā whaale lei dola da ia. O le mea lofa le na lafo ia e la uli ai. Ere mali e tu le epa le mea le na. O lo utali tononga. Tu le epa has shown signs of no appreciation or, gratefulness. Graceful, graciously. Upu foi le whaali ai le tūlanga o le anganga. Whawhetai a whai wafe mai ma manatu mai I le tāpua inga. Ia. O mori atu le anganga whawhetai. Le ale se leni ua ma au iai, ma ua whaso ai le ma au o le malo. Ia whawhetai le anga le lei ma le manatu mai. Le anganga le nana lai o na whai ele sunga I la uli ele mali atoa. Ia le mata upu le na. O le mata upu e winga I whainga whawai, tu la whono whawai, o le mea le nā, e te tau o na whainga. O le fili numeratasi lea, o so se whainga malo, o le ai o se tu la whono, e ta oto I ai whainga whawai, a so se pulenga malo. Ia whaia mea uma I lunga, o le whainga whawai. A whai o whainga whawai atu le epa male e ropi pi ua iai, mai le tele o tausanga ua tunai, o te tau o na sui whainga whawai ia. Sui whainga whawai ina ia tala whea ngai ma le taimi o tātou tau nu umai iai le tai au ma le aso le nei. O le tai au fau o le malo fau, o le amatanga fau, o le sāwalinga le malo fau. Maona tangata, e fau ma fau faunga. Fau whainga whawai. Pei o le mea siri a leona ili tata I ili toina. O le tasui e tangata, o le ua fau mai, o mea na ia whata atitia, I le tele o tausanga. And that has become an obstacle and a problem for Tula Epa. For he has chosen not to accept anyone that he cannot control. Tu sa le ala na o to ina lea, ma leala. E matua ili tata I tangata e le mawhai o na lato tau fiofia ma pulea. They don't like people that they cannot control. And puppeteers, o awa le bel na ta o le puppets. Me o tangata fo I e a fo I lato te se ia me o pitofilo. Ma me o fasi manoa. E pule atu ai le whaatulanga ina o le mele I lalo I. So, when this is out of control, a sia ia tulanga o tula fono whawai na whaia I le telo tausanga. Ma whaia iai ni amendments pa o ni teunga. Pa o le sui a toa se whainga whawai. O le ala le nā ea lai na tula I mai ia whaale tonu. O le fina mai pēa. E whata atia lātou whainga whawai na whaia I lo lātou vai teimi. Ai pangālea. Ua tau nuu le whainga malo fau. Le taita I fau. Ua ta tau na iai ni tula whono fau. O whainga whawai fau. Protocols fau. Policies fau. Conventions fau. Ia fau ma mea. Ia. E le te tau ona toe iai ia ni vaenga. E to ai. Ma tau muri ai. Awala. Le mei mongo le teimi e eise malo fau. Ai muri a I whainga whaavae tua ia. Ala le na ole avatu pea e whaafonga pe iai o tātou tei fau I le tūlanga o lea lai o na toa lia.
fuafuanga walu mamao le malo. Ono lo tau tutu pea tu le pa. E mo ia ua sui le pulenga, le malo fau, ai tau te muli le mea umano whatati ai le ala fua. No. It's a big no. Le mea le na, ai, o le whinga tau le mea. Ua matua o le toina. Ma ua vau ngata, ua le mawhai o na toi pule I lona loto. O le mea lava e mawhau fau iai. O le mea le na e sao I a te ia. Ma o le mea fo I le na e te tau na whai. Sorry, wefa. E le toi whape nā se mea. E whai si mālamalama telefoi I upu whai o malo. E pei fo I o na mālamalama I tu la fono. Ma whainga whawae. Ale nei malo. Tele I o vaenga o ta sui le teimi e o mai ia. Lea pale mia, ma lea pale mia, ma lea pale mia. O le malo o New Zealand. Mai te tau o na tātou wamana ia. Ma tilo iai. Ia fo I whainga whawai. E iai me whale tonu ai. Ai ei mea. Nā ngai fau le vai. Se I vanga nā ua whamasani ai I le whaatino ina. O na whaato a malama leo tangata lau tele. I le mafua anga nā lai. O na whaafau pētoi teu se whainga whawai sa iai mōmua. Ia mos whateita inga lale nā. O a vea le poloketi o le tasi le miliona tā la. Ma whateita inga tā ua tele. I le whainga malo fau. O se poloketi na tauleanga ina. O se le poloketi e le I lango ina. E tule epa malana vaenga. Ae na wha wau pēr. Mai e tele le sona tā ua ma le fau na tātou wa o mai ai. There were many and plenty lessons that we learned from this project. Le angal poloketi fau. A leo vavai atu nei. E te lelo naonga. Ma te lefo I malona ta mau ainga. Ma whao popo pea lava pea tupe. E whaatino ele poloketi ma mana onga o tangata. O lea I tu malo, ma lea I tu malo. A whafonga lai le mata upu lea. Those members of parliament that finally think that the chairmanship position for them is automatically given to them, it's a big no-no. Manatu o I lato, o le tofi, o le te fono, e o kometi le o atu I o lato, le ma a o lewa na lato fe e wha leanga le poloketi, le a la le mea o to e whtangisi mai ai. Ina o mi milo lola uli, male kapeneta, male steering committee, whaatasi ai mai lato, le panel, whaapitoa a le PSC, e whaatino se whainga whau. Na utou o mai te tonu, I le whainga pānota ma le whiliwhilinga le atunu ulau tele, tau te o I le palemene I te whau. Matali ei o tau tutongi, ai momoli le tau whāle I tu malo, e le au mai o tau le pānota I te tonu o le whono whaavai a le I tu malo. O le ala le mea le bana oi. Tali le se lau limas fulwafe. A le whaipule I o, to e sau e tali le si valus fulwafe. O le tupe tau na whaanganga. Mo tangata anga waa, o le poloketi mai le I tu malo. O le whawhena whai le nā whaalo loto. How can you accept $150,000 as a member of parliament, and you should stay at parliament, not here at the Fono Whawai, and accept another 100 or 80,000 that should have been meant for the people of the constituency? Yeah. O tō si sila la iei te leo le whātō whala inga. No le lauri. Io e, mo pe o le funga vo le lua ngutu e ai le tū tau matau, ai le tū tau ngavale. Ai uma mai, luma matua.
Ai mata no nofo, ma pula, ma sioa, ma whaasawili le angi mai o le matangi i tei le mata whangatangata o le tumalo. O le le mea le nā. Pule o tau loto, maali lia e le whainga fau, ma whainga wha vai fau. Whainga wha vai fau. Usi tai I whainga wha vai fau. Ia le rā. Alofa mai le tua. Vai lua tusa so tātou manuia le amatanga le nei vai aso. I le manavo ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa I so se tafo le lalorangi. Manuia lo tauto e po iatu I ainga, ma le saunga le mui lunga le ala tele, tau tau fiofi le sao o lau ta vale. Ia ma whapena fo ina lava pale mo nsai, tu uava noa. I isi tangata lo whao ngā ina le ala tele. E le se awala lau ko inga polo tau ainga. Le fautuanga le nā. Ia ala le lei mata I lunga le ala tele, e whao so vai tangata le vevela o le la. Ia ma le teio o e senga ia ai lau pupula I lunga le ala tele. Ma ia lava le vale tas. Awane I lua pe tolu ni vale I lunga le awala. On sai, tu ua manoa I leisi o uso a tangata. Ia, manuia tele le tali ngā su o le nei e fiafi o si ngā taulanga, whainga malolonga. I le lolo le tātou o tunu o mai o tātou te tai maunga te tele se I o. Tangata lau tele I maunga iti. Ie mā tutua mai pāto a whananau mai. Ia mai se lava o tau. Ta māmtina mā tutua o le tunu. Tai tai whana malo, tai tai fo I whaa. Le atunu I pulenga a e kalesia matapua inga. I ei le anga le leio le tua. Ia I la tau. O whawhengainga ma le upu fola. Ia malolonga, tātou wheiloa I le aso atai au. Le whapoponga o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Mangalo fo I se leo le au una nei. La tātou uo e su e le pese le atau o sa veo le pese le kilisimas. Ia e whaamanuia atu ai I ate. Oi, ia, whapea fōi, ia, le tāpena pena atu, ia, mō fuafuanga aru mamau o le kiwisi masi. Pe e te malanga, ia, pe e te nofo fōi, ia, po whea fōi o le atunu nei, o le anga I ai I alau tāwhaunga. Ia, o mea umalawa nā. O lo tatalo aile I atau sa vea. Ina ia malutia lo o tau soifua ngalue ia ma feta lolo ai ina ia tau nuu ma le manuia fuafuanga whai o lo o moe miti I ai. Le ia tau sa vea sa yuli le urua I pesta ta ma le langi I mulitalo Al Harrington tumano vaula vea. Fa soifua tu le tunu ma le lofa tele ia toe malana pese o le kirisi masi lea. E whaamanuia ai oe I nei e fiafi, soifua.
alofa Samoa lo watu pele. Tau tau pa ia ma whaikata. Aole nei li pine, moli atuai mo ngā alofa. O le fionga, ia sapea pe stata ma le langi. Le uro ia li i au Hamilton la vea. E whaamanuia